Assalamu alaikum hormatly mekendештер жана Boston TV kanalыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерге Өзгөндөгү жылкы базар тартып көргөзмөкчүбүз туугандар. Биздин каналдан алыстабай биздин видеого лайк басып, жакшы комментарий жазып кетиңиздер. Азыр биз сиздерге ушул аттардын бааларын билип беребиз туугандар. Ат сатылабы? Канча деп атасыз? 105 bin деп атып туугандар ушул атты көрүңүздөр. Канча асы ака? 2 асы. Улагы барбы? Туттарын көрүңүздөр туугандар. Улагы бар экен, иши бар экен. 105 bin деп атты. Иши, улагы бар дейт туугандар. Номерин айтасыз бака, номеринизди айтпаңыз. Айта бериң. 550 37 03 02. Ушул номерге чалып, ушул атты сурай бересиздер туугандар. Ака, атты канча деп атасыз ака? Ушул атты 200 миң деп атты туугандар. Көрүңүздөр. Канча асы ака бул? 2 асы. Улагы барбы ака? Улагы чабылган эмес дейт туугандар. Өзүңүздөр алып улакка үйрөтүп алсаңыздар болот экен туугандар. Ака, номерди айтасызбы? Бабыл табасыз. Ушул ат бабыл болот туугандар азыр. Бака чаппайм ака. Биз жака минип деле бара албайсыз, санат экен ака. Ака, канча баа бересиз? 115 миң берилип атты туугандар ушул ат. Санат экен, биз жака ортоң азыр адам бол. Атың бар экен. Канча деп атасыз ака атты? 250 миң болуп атты туугандар ушул ат. Көрүңүздөр. 250 миң. Канча асы ака? Жазга 2 асы экен туугандар. Улагы бар ака? Улагы ишине гарантия дейт туугандар. Үйрү да барбы ака, үйрү? Үйрүгө коюлган эмес экен туугандар. Көрүңүздөр. Ака, номерди айтып коесузбу ака? 709 мен. 0077 92. Ушул номерге чалып ушул атты сурай бересиздер туугандар. Атты канча деп атасыз? 150 миң. Бул канча асы ака бул? Канча дейсиз? 4 асы. Aка, канча деп атасыз? Сизди албайм. 500 миң деп атты туугандар ушул атты. Улагы барбы? Улагы иши бар дейт туугандар. Улагы ишине гарантия дейт. Үйрү да бар экен туугандар ушул ат. Үйрүгө коюлуп жүргөн ат экен. Boston TV. Номеринизди айтып коесузбу ака? 704 мен экен. 1957-19. Ушул номерге чалып, ушул атты сурай бересиздер туугандар. Boston TV. Канча чыгып калат ака бою? Канча бою? Бою канча чыгат? 1.65 чыгат дейт туугандар. Канча деп атасың каматты? 200 миң деп атты туугандар ушул ат. Канча асы? 4 асы. Улагы барбы? Улагы иши бар дейт туугандар. 200 миң. Канча деп атасыз атты?
110 ming deyapti tuğanlar. Jorgo. Qanchasi ekan aka bu? Ikkasi. Qancha so'rayapti? So'rashdi? Qancha so'rashdi? 90 mingga so'ralibdi tuğanlar shular. Aka sotiladi? Qanchada otasiz? 120 ming deyapti tuğanlar. Ko'ringizlar. Uloq bormi aka? Var, işi ham var. Ulog'i ishine garantiya deydi tuğanlar. Dönbulak. Qayerdasiz? Dönbulak. Do'mbuloqni atgan. Qancha so'rashdi aka? Har qanday so'rov. Har xil so'rayapti tuğanlar bozor. Yaxshi so'raylar ekan. Ko'ringizlar. Nomerni aytasizmi aka? Uchasi. Nomeringizni ayting. 550 ming. 551 ming ekan. 08 43 45. Şu nomerga chalib, ushlatib so'rayverasizlar. Kemi bo'ladi deydi. Yaxshi сөйлөшсөк bo'ladi deydi. Qancha dota soat? 180. 180 ming deyapti tuğandaşlar. Bishkek natva. Bishkek natgan tuğanlar. Qarodasi Qarabayır deydi. Qanchasi ekan aka? Жаңасы ekan. Ulog'i bormi aka? Ulog'i ishi bor deydi tuğanlar. Nomerni aytib qo'ying. 0507 412 658. Şu nomerga chalib, ushlatib so'rayverasizlar. Qancha dodasi ko'mat? 95. 95. Qanchasi aka bu? Dikkat. Ikkasi. Qancha so'rashdi? Har xil keldi. 80 ga deri keldi. Eng jo'g'risi 80 mingga so'ralib turganda shuasi. Shular. Ikkasi yotgan. Ular bor ekan aka yo'qmi? Unaqa bo'lib. Ular bor ekan. Nomeringizni aytib qo'ying. Aytır. 702 ming. 16 16 12 12 04. 16 12 04. Şu nomerga chalib, shularni so'rayverasizlar. Oston tuva. Qancha oltatgan? Qancha oltatgan at? Atlı. At 200 kim var? 200 ming kemi bor deyapti tuğanda shularni. Qanchasi ekan? Dikkatsiz. Ikkasi. Garanti 2 yıl yüzde düzgün at. 2 yil uyurda жүрген atkan tuğanlar. Uyuru ulog'i ishine garantiya deydi tuğanlar. Ko'ringizlar. Nomerden aytmayalım. Aytavering. 78 mi? 78 ming. 32 32 55 16. 55 16. Çapkanlar olsa çalıyorsun. Ben geldim. Ушулат жаққандар болсо чалыңыздар туғандар. Чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Қанша деп атасың атты? 400 миң деп атты туғандар ушулар. Көрүңүздөр. Қанша асы екен? 3 асы екен туғандар. Улагы барбы? Uloqi ishi uyuruna garantiya deydi tuğanlar. Ko'ringizlar. 3 асы yotgan. Nomerni ayting. 770 28 04 08. Şu nomerga chalib, shularni so'rayverasizlar tuğanlar. Futbolda atılap koyduk sen